speaking only speaking only بزبل أرسل كلتا تخاطلت فيديو سريحنا زي سالسيت مهانا سلامتها speaking only زبل فيديو سالس اللي نازل له زبزح زي أب أونلاين يكون أب physical class زعبيت أجمع حتى تخلو تمهر له مزرابي زخان نصوري مناتو أب رأس نازل له قانقا grammatically تسنتنس subject جمر دحري verb زي ing ليو زي ed ليو دابلنا خنقلصو حنا بسرعة نفلتو قانقا أم مزراب مسينا حتى تكلنا جن قلت فينا نمر حسنا يمزن إذا حدا مخنياتو مزراب فلتة ديكونه سكيليو فلتة بإيدكا بإجرها وبمرحسكا أو هيك كتجورو ذلك تفصمو ذلك أنا قرأت سكيل نقوله لذي فلتة راح يكونه هذا نتصور ملكته بيمانة إن نصح تقولنا فلتة حدا عين كله بس ممكن صحفنا نفس غيرنا أي لمرتنا أو speaking كامل حسنا أي لمرتنا لذي نمر حسنا زلنا بد activityنا نفتن زلنا نعلمها true false ندابلنا نجتوها بstatement كنسامعن كين سامعن براشن قبلنا أمنت English is easy تيله أفتح بكم space yes it is سامعوا تانكم و no it isn't ليش سامعوا تانكم yes it is because لنا ده مثلا حسب أمارات مع عندي ملحشنا نلام دو نابزين خن مزجن تقدميتي yes it is yes he does no it isn't no he isn't no he doesn't إذن حدا نقول مشتبه عليه مسمعنا وزي مسمعنا نقول سألن short answers نبلن بزح يتحاوسنا الله فلايكا action كونكولو yes he does yes she does yes I do زبلن بتحدثها action زي كونه state هونه yes he is yes they are is are نبلنا verb نقول سون do does نبلنا نملسو action يتحاوسنا الله لذي نعنك the practice قبلنا مجمرة using do does and did do we does we did yes I do yes he does yes we did do does did كنت كم تخنا حدا تزبه هذا الأكشن كونه له كلاي بيز بهالكلون يبلون بي مالت is are am was were إذا زي يقولوا sentence تخينو نعملت he plays football yes he does he plays football is يلا are يلا تخونه verb يبلون لذي yes he does أنا تخينه yes I do نزين حدا بحد نرأين short answer مش قالنا جن نتي true false زبلنا نعملت English is easy yes it is because إلنا عامنا هفتينا كنبلون خل عاملنا يبنان ندفتنا ندتلابنا كيرنا لذي نبتي short answer نخيد do does did نتكم أبتي زواها بزولو statement ويبتي استبه له verb بين حزيبلنا ويكا modals نحزيبلنا نعمل he is a teacher تنا yes he doesn't yes he is لذا they are تنا yes they are is are زبلا زم verb بي ويكا can will could تن modals نبلن انت زي اللي عندن do وي doesn't come let's see present simple do you work on Sundays yes I do you work on Sundays yes I do ترى سامعنا هاي no I do not no I don't okay next do they live near here أصحابنا نقوماتو حتى زبالة قلتش لما ملسيك تكون فاتنو do they live near here yes they live no كيغا yes they live أنا منا do they live near here تلنا yes they do تحتى بدو تجميرة تعمل سدوية yes they do negative تخينا وقالوتا تخينا no they don't okay next do we need money yes we do negative no we don't لذي you they we كلن do يوشتالوا do you yes I do do they yes they do do we yes we do do I know you yes you do I know you فلتك عليه منيحة بلاناتي yes you do وتفلتنيها كم يجي مشاكل كم ترحمنا إله قالش كله yes you do وتفلتنيها كمال لذي you they we I زي كل شيء do يوشتا does معاش نتكمله ناتو do and does كلتيو present tense لذي does نمتين نتكمله حجي does نمتين نتكمله إلى حد كله تخونه تمهاري قبل بلواني هلو قبل بلتو immediately زملس does مش هي مش إيد very easy كم حقي أصنعنا لنا ماتي أبرسنا له أما الحسنا جن دنقت ماشي حسب حتى بيلنس
ملسنا بلدو practically أملحسنا أي ملخنا ينزلنا لذي كم تقوم قادنا مهارو غيرنا أملحسنا نملخي زناي speaking only بالمدب لذي تنزل رأسنا رأي Does she work hard? Yes she does مش حاتتكو ناي seconds جيزي وكم الله أبا كدميك تملس فوتون لذي ملسخو من ملسين دورا دركم دا تعارنا الحين ماتي It's part of the practice قال Does he dance? Yes he does you're right Does the computer work? Does the computer work? هجي does he does she خمس هنا تتغسل إيتنا نسبة قلنا كندي إيت ندحر حدا نجار تتغيش زخنا نبرت سب زي كونه وي أنسسا وي نجارات كون كلها non human أكندي he وي she إيت نتكلم he نوديو she نوالي this is clear it نها نجار لذي ولا تا إيت هيتهالو تحطون عملنا كم زيا Does the computer work? Yes it does negative no it doesn't لذي she he وإيت كون كلها yes he does yes she does yes it does ندابنا نملس مالش لذي أبدن درانا شوعات statements is أرد بهن غيلا نات كله أكشني past كون كله حلف كون كله لذي مسقالين do تطعمنا مسقالين does did كه حجينا بديت تمزينا أو شوعاتين حتى عيكه you نبل he she they we I you مس كلن did كل تمل كيفنا a present tense كل تمل كذا I do you do we do they do he خونكلوجن he does إيش نصه she does a past tense كون بهنا جايلن is always the same okay let's see did you finish the work yes I did did you finish the work yes I did did he finish the work yes he did did she finish the work yes she did did they finish the work yes they did we finish the work yes we did بقى تدير تغيرنا he she كم مستحته دسانة نرجعنا تدير جن is always the same شوعتين تبروناس أنا سخان دابنا كنا سمت كمالا I you he she دابنا نتصل شوعتين مش شوعتين past tense وين كل هذه لذي is are they بلو actions جلس statement وينو مش معنا ده مش معنا جلس do does did نتكلم حجنا بتنضغط النهيد أكندي he plays football he is a teacher وين هاي is نحلا مانجو he is a teacher أبزح حجي دوائر لنا تزه لنا he is a teacher yes he is he's a teacher no he isn't he's a nurse no he isn't he is are was were زبلازن verb بين بلن انت قالين do does قريفنا نعان كم زلون نتكملن let's practice are you tired right yes I am is she your teacher yes she is she yes she is أبزح حجي تا أبتحته ويبتح statement تتقيمنا لازرنا verb be is are was نعا خمسة الله بالكامل are you tired yes I am is she tired yes she is he working yes he is are they students yes they are we working in this company yes we are okay are we part of the group yes we are we yes we are لذي are is was were and am زين كلها هلوا بأنجرنا نتا short answer نبس لذي نتنا مجمرة تمشنا هذا statement فاهم yes it is إلنا دحيو because إلنا مجلس هم مالتي مجمرة جن yes it is no it isn't yes he is no he isn't زبلا تن short answers بتأكل كلمة لسان كلالنا they are very important أب حلو في كوين حجي past tense تخينو was he at the meeting was أبدا statement زي تفربيت بها توزع was he at the meeting yes he was he حتى عمل yes he was were they happy there no they weren't ويكا yes they were what's the key difference between do and be among do been type liu do كنا do does did بيهم كناها am is are was were أبزن كل تزين سفح في اللي زلوا بدوز ملس بيز كم شغلنا تقليل وجيجا يخون بيز أرك ملس جبوا ببيز ملس بدو تمليشناها توتال جيجا يخون كل ترجمة لذي أبدون أبين زلوا في اللي مسألة في اللي انتهي okay this is the most important rule for this
if the main verb is an action verb እቲ ቀንዲ verb ኣብታ statement action ተኮይኑ do ንጥቀም if the main verb is be እቲ main verb ባዕሉ be ተኮይኑ be ማለት am is are was were ኩሎም እዚኦም verb be ይባሉ verb to be ማለት ናይ ምዃን verb እቲ ዝጥቀስ ዘሎ ሰብ እንታይ ከም ዝገበረ ዘይኮንስ እንታይ ከም ዝኾነ he plays football እንታይ ከም ዝገበረ ይፃወት ኣሎ he plays football yes he does he is a teacher ግን እንታይ ገይሩ ዘይኮነ እንታይ ከም ዝኾነ verb to be ዝበሃል ነዚ እንታይ ምዃኑ he is a teacher ስለዚ yes he is በታ ናይ verb to be ተጠቂምናها ታ short answer ነው ስለዚ action ተኮይኑ do verb ተኮይኑ ወይ state ተኮይኑها be ወይ ካልእ do does did ዘይን ጥቀመሉها ሞዳል ክህሉ ከለይ ንኣብነት can you swim እጂ do አይለና be አይለና can ድብል ባዕሉ ሞዳል ካልዓት helping verb መፂና ኣሎ can you swim yes I can should you go to the market yes I should we don't have grocery should you go to the market na market ما خدي لك هجي وجد لك دي yes I should وخير لني we don't have groceries نتو اسبيزاو دينالنا so should you yes I should can you yes I can will you yes I will you go to the cinema yes I will okay لذي can may will should زبلو modals دي مرحتو فينها short answer بتو modals كيرنا نقلصو حجي ندحيت نافتا مجمران مالس basically yes I do yes I can no I can't زبل كنم هذا قدرنا أبزا نيرون ملب حنت statement English is easy تفهمنا yes it is كلمة نخلوه نغني أربعة حتى أنا حتى صوت ملسيهم أكن دي yes it is yes he does راح قن ده تخيلوا ملس خطوه بتقوله ما قلت نعمل English is easy yes it is if you practice every day it's easy ويكا yes it is you only need to practice regularly وين دينسان هنا no it isn't English is not easy you have to work very hard for many months عندك مرسي كنهم نخلده كاليتي online class are better than face-to-face class online class are better than face-to-face class تا short answer تا online classes بزهي online class are yes they are إلنا مجلس نهب بكا no they are not إلنا ناتنا أنا إيش نهب مالش زعينة practice دي دخونا statement صحيفكم ننهدكم practice داوركم كلام بردو اليوم زخونا sentence yes it is no it isn't yes he does no he doesn't إلنا agreement مش معنى way disagreement زي مش معنى قلصنا هنا إذا it needs a lot of practice كلتا sentence تعرفنا الله students should use phones in class good no they shouldn't students should not use phones in class it can disturb the teacher or the class atmosphere مع خندي ما تسخنهم نخل مع خندي ما قلت نهب كلا رشتي جن بوحدو yes they should no they shouldn't تلقن بتخكلك المثال لنا morning class are better than evening class morning class are better than evening class okay ناتي ملسي yes they are morning class are better yes they are because in the morning we are alert and we can listen to all lectures yes they are because in the morning we have more energy حنت ملسي كنا بنقول لذي short answer كنا بتخيلنا تدحيز صعب مقلتي قليل كوني مالتي بس ما قد زي statement ناس حافكم yes he is yes she does نابلنا practice نقوله أجي قداسيو أبزغ أصل speak only زبل فيديو رحبنا